ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Museisia wo muthia wa BBI ni wiva kwa oyu vena kwa makwani mende kwithukiwa kotini yulu wa mutilatala uyu wa BBI na aingi measia kana koti notonya kuongamia rege ino ya BBI katwetele tuone undu maundu makwithwa maendete nina uthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 cia utuko wi muthenya wa wakana matuko ni 13 mwini wa katano mwaka ni wa 2021 nyeni tawerastas kithuku wa nzomona ni tetheani sana kesharon ndinda thini wa Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko indi oyu akatwambe kuona ala ni kumbanisi ala tukumbanesie ni vamwe na mbua mbingi ila yende na kuwa kuete wanangiko isioni kivathokanio manyiwa umwe kitwi kukulia atethewe kuthi skuluni wa sekondari ate imandeni ya Kiislamu Mombasa kutani ya sikukuu ya Eid ul-Fitr. Na umundi twina livoti imwanya yulu wa utalii wa via. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhochane na netu kwesela mitandaoni ya mikumu Facebook Motongoi TV, Twitter @Motongoi TV, YouTube ni Motongoi TV official website www.motongoitv.co.ke, Instagram Motongoi_TV. Kumana na mbua mbingi ila iende kuwa isioni kifathukanyo ile mbetani ya ukamba yuwa nangiko mwingi niwende na kukusiwa enende ma mikuyoni kuya katheka kai kauntini ya Masako ni makulia serikali imaseuvisi kiao usini wa sakini enende measia sianasio nisithitwe sinyama mono kuthi maskulu kavinda kala usu wa usu wake uo otondo mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongala okutwelesya nikana ofisa munene wa maundu manzeve kauntini ya Masako bwana Dominic Chalo ni waasya mbua kauntini esu ya Masako ni tonya kuendea kwa ilungu ya siumwa ile siukite. Itina wambua nene kuhusiwa kauntini ya Masako ekalima kisio cha Mukuyu ni mayunya witano kwa serikali ya kati nela ya kaunti nikana kumakia kiao kisio mweta kana ciana cio kiokoni cho munthi cialasimika kwikala micini na ingi kuvika skuluni cienzele Twithigo na thina munene no mciana cizelengwa iendie sukulu kuma saa 12 twithigo na thina munene no twekala bado na ciana cia sauthi sukulu kindu saa 3 ula ni thina munene twithido wake yao twithigo tuma ciana citu kuma kwacha ini twetha na thina wake uo indi ni ngumya witano kwa county government ya Masako thithite tutavitikana ni kwaka kiao kine ya isa kwaka izongele kiao kive kitulwe kana chongele ka lavati kitulange withita cha 10 meters high kana otolua mita 10 ne kana withie kalima mikuyu mayo thina ila kwa biki yakua na ni muicio munene nundu yu mundu wa yaba kana mundu uma ni nzoka akwetu musia yisie kitumi nundu ucio no bingite na ngalikwe yengi naobe ilibe mundu ndatona kuthi na mwito wito kwa serikali ni matuthubicie kiao kito no kilandu nundu andu mathinite muno pio andu ma Mikuyu ugeza ithio na menda utwa sindu cio soko ciana cio yenda uthi sukulu ye sauthi alizobie kiao cheulu kana ciana zitu ithi sukulu na maundu maende kama kawaida enendea ni maelesia kana ucio wa sakine withitwe ndumavingia na methitwe mayunya witano kwa serikali kwa ivinda ya saa lakini kiyocho kiethukiagwa vala munini wa chifu wa kisioki waelesya kana serikali ya kaunti ni yaele ulikila kati na kumakia kiao nikenda kumina thino yu undu ambue sumbinge yuye nikukie kigwo kingi na ucio witina wakwa wita wa sakine na wabinga na nundu kalalo kaka itutasewe kembi ne bethiwe thina wa andu kwa iya kuma utuko wa iyo pai mundu nesa kwa iya kuma Mikuyu akaikwa Mau kana akaima Masako kana akathi lobi na kioko ni kicho munthi kwambia mwendo wa saa 10 ciana cia sukulu ile enda sukulu cia katoma ni primary
Katumani Junior Academy na One Hills Academy pamana ila isienda Machakos Primary na Machakos Township na pamwe na Machakos Technical Institute kana University ina abikia kuthi sukulu na athukumi ala mathukuma Machakos County mama sako na mathukuma hoteli nange ilobi pa hiyo mwe unaweza kwa iya kuthi sukulu kana kuthi wiane nundu wa kwitha me abingie nusi uyu wasakine ono wevo uitano ni waunya kwa enenthi nikenda maikavikie ukila usinio nundu ni muisyo kwa nundu kalalo kaka itu kasaubitu kendi muno nela kiwucha mina koka withi ya mundu ndatona kwa iya na itwa isia mathayo babe mwitu mo wakuiwe obana asia thayo wake na ningumya witano na okanyo mubyo aikalima mikoyo paikatate mundu ukila usi uyu ila wina kiwu kingi nundu ni muisyo kwa thayo wake mbua nene ila yende na ukusiwa isione sikivothokanio kauntini ya Masako yikwatiwa kunyiva nthini wa kilungu cha siumwa ile tuendete uone kuyana na avisa munene wa ukunikili wa nzeve kauntini ino ya Masako. Mbua focus na itie mbua ikathala chumwa cha katatu oitwe chumwa cha keli na muno ndo ni system siona ni mbua by Wednesday Thursday next week mbua ne kualaka with the end no thala yuko mbua mbingi ukona hivyo muno no umundi na one that is by Friday ne kualaka zimbingi na chumani juchukite mbua twivika Wednesday Thursday mbua ne kuthala ila mbingi ya season so untu asisia untu twa focus it ni okukwa kwetha kwile nitukwithia na dry spell kuma mwi wa thanthatu kwendea mpaka mwi wa 11 izita mita thanthatu kana 5 na kwithia kwina mbua na ni kwithia thano la munene Kumava kisioni cha mukuyu ya kwa sitwa ni Daniela Mwongela Mutongo TV. Mumanyiwa umwe kwa isietwa Dennis Chalo Michael kuma kauntini ya Kitui ulao wakwatie maximana 359 mutianini wake wa KCPE UN via wakana notonya kulea kuthi skuluni wa sekondari kuyanana na sei make nikana mayina utonyi wa kusomethia mwana wo valama kulia andumango ya ulau mavikia na kumatethesia mwandiki wetu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Chalo ni wathokea musi wa Chalo na iva nilivoti yake. Dennis Chalo na ulo nasomea skuluni wa musingi wa Kangaluna na kwata maximana 359 yuyu wena sima kene mumya wetano kula kwa andumango sia ulau na ndongo kuma kisioni kukumatethesi na fisi wa mwana wo ulone kienesa mutianini wa KCPE mwaka wa 2020 asi ameweta mama yina wekwatiwa kumutwa mwana wo skulu nundu wa ukia mwingi ulome bwilite ona kwithiwa matewe yani ninakana kanike klasi ka nana na nikanike mutiani kana vira kana kwata maxima 359 na buni dino utoni ngwete musada kwa mundu la ukiwa na ngoyo lau ndone ko sponsor wa nundu ninakana kanke yumbisie na dino utoni nika okubalwa bamusi nunye ne kwetwe ni balwa cia kono kukuyana matungi ngibuyo mundu ngwa giyo kibalwa ni cia kwema buni bondo na kono osunu otethwa kwa na tosisia gino toni kuni ni kaila kwa ngoyo kwa ulona ngoyo lau arono nderesia nunu kwendi no toni ona na sisi no toni Chalo na ula enena na kiseseki cha Mutongo TV wa weta wina ndoto ya kuithiwa engineer undula umwiki akiwuyu kingi cha ngoo nundu asimake matina wikwati wa kwa mutwa skulu wa secondary kwa matiro netwa Dennis Chalo nasomea skulu wa Kangalu primary school ninasomea na viti indi maxala na kwa jeti mone nenda nundu athina ola ninena go ninalunga swa ndoma na mavuku mene ndinene vuku yakwa nasoma na tata no ko no 359 indi timu nenda nena target ya manana indi ngakwata mundu angumite school wa secondary nikwikia viti ngatwika engineer vitwa school nikana aiviwe na nikana kena piti mwingi kwa une kulasia ngava na ngilo wewe teini kabisa kana ndu itendena pina na nyake ndena pina na ndu mateto na ukaivye bizi kuma form 1 up to form 4 na wikatwa mpaka university nundu ndoto siako kambia
kokenda usoma katwike engineer na Christina Ola anai mwalimu wa mumanyiwa o ainena kiseseke cha Mutongoi TV ni waweta chalo tone yumite kusoma kwa viti ona kwithiwa anai na mathina makweva fees. Taloma ikono nethe ya mwana museo una anai mwana disciplined na ni mwana una ina passion ya kusoma. Apart from that anethe ana challenges mingi muno katika masomo make. Nundu ona maelima school unethe ya parents yake kumanage kuiva ni thina na mala maingi chalo no nethe ya absent from the school. Kisomo ni kindu cha bata na vai kindu museo tia mwana wake atoke somo na nicho kitumi asiai Dennis Chalo 15 kwa andu mango cia lau o mwana Tongoi kuma kisio niki kuma kwa tambau nikenda kutoa mwana wo class cha form 1 garipotea Mutongoi TV kuma Kangalo kitu chakati neta Onesmus Chalo. Ni muvya muno Onesmus Chalo na indi mwendo musisi ya Mauvoo alama kitika oyuni kana koti ni wavikia kumiweta livoti ya BBI cha uvathukanu na miyao. Koti ni ya weta livoti ya BBI nela inafitukiziswe ni mbunge si ile mbunge nene na mbunge ya Senate ta uvathukanu na miyao. Yu koti ni ya siya kana BBI inatia mitatatala ya katiba kana kithiomo cha kisungu unconstitutional na yu okoti uyo nwavikia na kumwenda President Uhuru Kenyatta dakethiwe yandikia IEBC kuitia referendum kana kwikia katiba mawaliuku kwanzia ya referendum. Oingi koti ni wavikia kumweta President ta uvalukite kimaunduni miwakonia umilu kou tukuletela tuone undu maundu makwithiwa maithi kwatiania na livoti ino ya BBI lilikana mbunge nene na mbunge ya Senate nimanethiwe mavitukithia livoti ino na yu tunetele tuone kana ni kuthi kwa mwene nthi inde yu koti ni wamba kuweta maundu asu na wasia kana livoti ino ya BBI ni uvathukanu na miyao. Mauvoo asu itukwitha twende na kumatia na kukwetia vandeni wa Vilingi wa Mauvoo. Twende na Mauvoo maitukio ni cha umunthi. Maana maati mandeni ya Kiislamu umunthi kauntini ya Mombasa nimeyumilia iwanzani na misikitini kivathukanio kutania siku kwa Eid ul-Fitri. Uyoka ona itina wakathi mwenene Hamed Mudha kwi iyo kutangasa kana mboya isya Eid ikatwaiwa uni itina wa moikwema kuoneka vau iyo kuituka. Angelina Muse na ilivoti kwa uliku. Maana maati imandeni ya Kiislamu umunthi kauntini ya Mombasa nimeyumilia kwa wingi iwanzani na misikitini kivathukanio kuvoya na kutania sikukuu ya Eid Fitri. Uwoka ona itina wakathi munene Ahmed Mudhar vau iyo kutangasa kana mboya isi ya Eid Fitri itwaiwe uni itina wa moikwema kuoneka vau iyo kuituka. Kuyanana na Sheikh Abu Hamza wa musikiti wa Huda va kauntini ya Mombasa ni kana moi nononekie na Aislamu mailete kuvoya na kutania Eid muthenyani wa umunthi. Oingi Sheikh Abu ni wamenda ati imandini ya Kiislamu kuende ya kuvoya nthi ya Kenya ni kana uwo waikuwa ya corona uvikie kuthela. Na nadhani Wakenya wengi wameweza kuswali Eid leo kwa sababu mwezi umeonekana ndani ya Kenya pia bali ndani ya Mombasa. Kwa hivyo tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale wenzetu ambao wako kwenye shida, Mwenyezi Mungu awakutoe kwenye shida zao, na tuiombea nchi yetu Mwenyezi Mungu atuondoshee ugonjwa wa corona, kwa sababu tatizo hili limekuwa ni tatizo sugu na limeharibu uchumi wetu na limeharibu pia education yetu, imeharibu system kwa jumla katika ulimwengu. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atuondoshee maafa haya. Kavindani kaunake Sheikh Hassan Omar ulani mui wa kinando nthini wa CIPK ni waumania Chief Kadhi ayasia tawetete ngusanisyo nthini wa ndini ya Kiislamu ayasia kuma alika kithilani Aislamu tamethitwo maivoya mithenya ye kivathukanyo ivindani ya Eid. Hii mambo ya mgawanyiko ya masala ya mwezi lazima iangaliwe, kwa sababu leo Waislamu wengine wanasali na wengine bado wanafunga, na ilhali tunajua kwamba mwezi imeandama, mwezi imeonekana, na habari ilipopelekewa Chief Kadhi amekataa, na tunaona kule kukataa kwake si haki, si sawa, na kila mwaka hii shida inaleta. Kwa hivyo lazima Waislamu wakae chini waangalie tatizo hili la watu wengine kufunga na watu wengine kusali. Sisi tunasema si haki, si sawa, mwezi imeonekana. Wanavoma na undongo ino ni siumia wito kui ati imandini ya Kiislamu mavikie kuendea na kuvoya
kana kuswali ona itina wa kuminukilia mwezi wa Ramadhan. Yangu kwa ndugu zangu Waislamu, leo tumeswali swala ya Eid. Alhamdulillah, tumekuwa katika mwezi wa Ramadhan. Ni mwezi ambao kwamba tulikuwa tunajihimiza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu. Naam, Ramadhani imemalizika, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anataka tuwe ni wenye kumwabudu kama alivyosema kwenye Qur'an, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Endelea kumwabudu Mola wako mpaka siku mauti atakuja ya kuondosha duniani. Kwa hivyo Ramadhani imeondoka, lakini ibada hazijamalizika. Tuendeleeni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuendeleeni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuendeleeni kuwajulia maskini hali yao, tuendeleeni kuswali, kushikamana na kufanya yote ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka pumzi zetu za mwisho tuondoke duniani na ilhali Mwenyezi Mungu yuko radhi nasi. Ngilivotia kuma kaunti ya Mombasa, nitawa Angelina Mose. Kuma kaunti 001 imwe kwa imwe nginya kaunti namba 11 kwatiana na nkusanisio cia kitheka ila siende na kukusiwa kwa Masongaleni kaunti ya Makueni. UNND makisio kiu ni vikia na kuthocha maofisa maitheka na muno masalovea kulikilila kati na kumatethesya kumina nkusanisio isu. Caleb Chalo wa Mutunga ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Itino wakwitha thena mathina ala meukonia maundu maitheka kalima Masongaleni ila isabu kaundini ya Kibwezi ya umilone wa sua ni mosie itambia na kufika maofisini ma masolovea wote na vala matiani na solovea omwe ulo matetheisye kwikwa kwa mvaka kati wa tui ele ekaliama Masongaleni ala maindi ukusi ya undu na ula wa unyamuthia na muo ni makanya ateti kwivetangana na kwete siasa na kumaingianisya na muthiyo na ula withitwe aimatethesya muno wa dini no ya Masongaleni kimaendeyo. Akinena na andiki mama Mauvoo mutaindiso ula ni solovea no mnyuthithyo kwiyene nthi kuthiana mivaka yo matumite nzia ila mbitikilie matanamba kwikia wiyo kana kwaka undu ula witha imavetangana na ngusanisyo cia mivaka. Ningwiwa nama na ilo mwandifaisi kana mundu wondo la we monda ni walitomana unene wa kitheka chake akamana ingi o pala public utilities sie nundu kila kitheka no kithia wona o public utility ya balabala na sindo cia muthembo sindu gese kwa kanomba kana wo university bandu wime muno no witha wimite balabata ilite kwema mutu yomwe ulo bakene na muthiyo ula wi utwini wa mwine ni waelesya kuyani wana utio ula mekia mena muthiyo na vala waelesya kana kila chavata ni muo kati wa enende ma Masongaleni. Nitunga muvea nundu wa muthenya uwo mundi na kundu wa kwithia EOT wote taliko vizini wa survey na taweta kana nitukwenda kuonywa mbikoni ya kitheka between number 1536 na 1535 na nitune wa survey ambapo ni Mr. Motaini Walker nela Walker ni wathiuka bloko ino sheet number 9 na baadaye ni wasioka katika pala pei na thina na ni wona nyambiko ni ya nthi na ni wona nyambiko ni ya yuluni na nyeta umwe ulaye ina thina wa kwenda kumama mbiko nino yivani kana withie na mutui wakwa nitekalanya nesa bwana mwaniki ruma sila sitona kwitha ina ika kana tina kauna mwaniki ithie tina kau na pai mundu we against mwaniki na mwaniki ndi against ithie kila tu manda nicho kiita mina kuonya ni survey. Oingi tukinena na ekaliamu ma Masongaleni ni maelesya na siasa tamethito mayongela siasa maundu ni maitheka na vala metho maiweta undu muthiyu ethitwa imatethesya kumakia sukulu kanisa na kumasomethesya ciana cio. Ne binda yimwe ho twende na kwikala o Masongaleni tuisaniwa pesa kumela mundu mwawita wa Festus mwaniki wa Lonzi na ethwe musaada kwa andu ma Masongaleni nundu ni watu temeye malelu atwitia malamu na kula kwa ikutesilika kwa seugwa wethiano kwisilike na kuma bau ona ni wikite maundu ta kutwakia makanisa kuisioni na mbesa ciake akacioka akatwa ciana maskulu na akethwe musaada wa andu ma Masongaleni na yuibikite bandu ukethia kai mundu ilo kwikanesa nebika abandu akakeukwa na andu ala make ale umatethesya wi amusio yuethe akwina andu
alame kumanza wa masongaleni mayoka ba masongaleni mayoka kwasya mwaniki ebe nandu itheka lakini enda kwasya kana mwaniki ndabe nandu itheka mwaniki kila wika ethwa ni mundu wenda kuthosya kitheka chake aenda kwake makekala nthi makaeleanwa nesa na kuma bau ona ikwitia ciana ciaku etha ni mutumia ugutesa kitheka itia aimwitia ciana ciake ni kana akonifamu kuma bala be ciana kana mutumia one wendie kutakitheka chake na mwaniki tuonete mausio make kututeme alelo ona no tusobese mko muno. Caleb Chalo wa Mutunga, Mutongoi TV, County ya Makueni. Mwendo musese ripoti yake Caleb Chalo wa Mutunga tutwa uthio muoni indi tutende tu uthio muoni naenda kuotavya Mauvoo alama kitikao ikethani ndo watonyela nthini wa mitambo Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kana koti ni wavikia kumeweta ripoti ya BBI ta uvathukanu na miyao koti ni waweta ripoti ya BBI ta uvathukanu na miyao kavindani kau koti ni wavikia na kwasya kana ilanzama ya seoviswe ya kuvikia na kuosanya mawoni kumakula kuyene nthi yolo wa ripoti ya BBI kana BBI task force onayo ye uvathukanu na miyao ya katiba wakavindani kau koti o ingeni wasya kwasaniwa kwasai kana ukolania wasai ula watwa iswe onaguo we uvathukanu na miyao wakavindani kau koti uno ni wafikia na kuvia ya thekala Mauvoo mende ni wa ripoti ya BBI makana ni kuongela ilio miongo mwonza sia umbunge ilio miongo mwonza sia umbunge na yukoti ya sia uya osu ni wa IEBC kana nzama ya unyuvani na mivaka vande itu ya Kenya IEBC kwa kwenda na koti ni kana BBI kuwetania kuangala ilio mbunge ni uvathukanu na miyao oinge ni wavikia na kwithiwa uyasya kana we mukule President Uhuru Kenyatta ndakethiwe ayende cia kuandikia valua IEBC kwalania unyuvani kana kula cia mawoni letwa referendum nondo BBI ino ni uvathukanu na miyao asuno Mauvoo alama vikiana kukitika nayu ithi va ndeni wa nyumba ya Mauvoo tukila atiania namo na kukuetie ondo maende na kuvika tukaliva sana ondo nenzi okethetie na Mauvoo mbeange yevo ripoti ye mwanya utalii wa vuya. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, suniache insurance yako nitumie kabla nijipange. Wah! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance ina cover vitu gani? Comprehensive motor insurance ina cover gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine. Gari likiibiwa au likichomeka. Pia ina cover passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Pasi, ningo sasimu naku, lakini ndambete sasimu naku. Niwezi nego gangalika mindo galika libu tiyo bama taku. Nangelika ndini na halika mutumionge. Natambatete u, lake lingoloba. Hana umea ba una hati ya subia. Mondo moka na haki atonelela libu tiye binga. Tuambata. Wedu niwezi ba upa nyungi tondo ndetini. Bwana bibi negwake. Negwake. Beza na atavu paleza libuti. Watasikiza tune ya lift. Tuma SMS waandikite skiza. Noyati ise namba. 5 noti ile inya 5. Na uituma kwa nyanya imwe imwe.
Babangu anaitwa Mzee Ayubu Kadhata ambaye Ramo Kabata. Mimi si mganga. Kama mimi ni mganga wa ukweli, si wa usiku. Kuna mganga wa mchana na usiku. Mimi naganga na miti ni ndawa. Ye ni isiro etiete ni mesedi ngida ilembetana ya umloni wa sua na Kenya yonde nundwa wao ni wake wa kutwa iveti mbingi. Mutumia kumanya mbene kwa kaunti ya Meru nwesikie kwa utuika wake nthini wa maundu manda wasi amiti na kuongela iveti kila ivinda. Kwa oyu Kabata ena iveti miongo ili na kenda na yasia viko mbleki mpaka asinde ithe ula waina iveti miongo ina na kenda. Ndio unaona naweza hii mabibi yangu kwa sababu hakuna bibi yangu atatoka nje nikitumia miti yangu ya ndawa. Atonya hata kutua na kuzisie ya makwani ivetini yisingi video. Na kwangu unakuanga na fine. Ukitusi mwingine 20,000. Hata kama ni kuiba kaenda kaibe. Mutongo TV nituthaie ya tusitu na kuthimba kaile mbetane ya nyambene. Ila iko ya kaunti ya Meru kuthima ndeto hii. Lakini ningeambia watu usisese na mabibi ya daktari. Ukisesa na bibi ya daktari ile masaibu utapata sijui ni Mungu atajua. Kama na Robert Matano nthini wa Vilingi Wa Mauvoo matuku 15 na 16 mwezi wa katano mwaka wa 2021 aikwete senyo Meru wa Mutongo TV kwatanyo ya mukamba. Karibu inge mwendo musesia nende na kumanyithia na tutaende nenda kusoma motumani elia tatu kwisila ya akamba akinima mablesi niva pipeline Embakasi. Mutongo TV Vilingi Wa Mauvoo ukitenesa athiriva nikalo kinzangi kanani buchari vamwe Mutongo TV ni Joshua Kitenge lidina mikindani mitambo yetwa naende ni muvea kuma uwau wa ikua ya corona wa vikava nthi itu ya Kenya mwaka muthelu mwaini wa katatu. Sekta ya utalii ni ya vikiena kwithwa ikunikite muno. Wandiki itu wa Kiswani Angelina Mose nutumbanisi livoti mwanya ya utalii wa vuya lakini kilungu cha keli vala ukotwelesea enemikawa na asimama visa ni moma kunikite muno. Uyono ina changamoto mbingine kete wa yute taka kota na to imaka kuka kujute ina bandu ba kwethia ciana citu wana twenda musaada. Uno ni muthesi wa mavisa nthini wa kambuni wa Akamba Handcraft Limited ayelesea undu wa corona valukitie wiawo o ingi nukukule serikali ivikie kumatethia. Kuka umilando mangonzi o mato no tunenga musaada twethia twatetheka iki. Enundu oyona ciana kukoma nanza no cio koma nomba cia andu ila twikala twiyivite. Athukumi ane makwasekana wiawo winthi muno undu ula utumite matakwata mbesa cia kutumia na kutethia maundu mo. Na miaka ile yiviti nenemba ende yukuma takwata mwaka wa corona twithitwe twina changamoto mbingi atalini magia kuka ku na imo twisa tunakwata wa Africans sino mao Tanzania iko mo Naroko ikoko kuikatowe ya mavisa ndio yisiyuka ndo wa corona. Festus Mboya oula ni umo wa aungamima kambuni uyo nukwika ila atongo imamba ya mukamba mavikie kumadilikana na kumatethesia vala matonya. Na kila kingi ndo no ukulia no atongo yo alangi manja miyitu. Tahana rabo Alfred Mutwanga bana wa Masaku na mheshimiwa Kalonzo Musyoka wa Wiper makatulilikana oba makamana kanati andu omeo bana nonja mio kou onzela maona matono tokelia ukethia noma tulilikana na mawathosia mangwasia kuthambia nthini wa ndesia ukanga kana Mombasa Beach ni makuweta kana ni manekwa atite kukwata atalii mava Kenya kuma kauntini ya Ilovi ende kuvingwa kwa kaunti hii ni kutumite wiawo uvaluka. Atandithi ane makwelesia undu mavikite kwa sia wia nundu wa miamolo ya serikali ya kukitana na uwau watoto sisi ya kaunti hizi na taja bauzi itano nicho thithathe nitezo zikwete Mombasa upande wa tourist local tourist not international. Lakini kwa sasa ukiangalia hali yetu bahari haina watu, ni watu tu wa kawaida. Sasa hizi unaweza rauka asubuhi ukienda nyumbani unarudi na kama 300 500.
ambao hauna kitu. Saizi hali yetu inaharibika. Ngalikoni ya uku inayoni kunikite kwa kilungu kinene itina wa serikali kume mwamulo wa kukua akuwa mate aingi. Aku ni mavingu itana andu aingi matuma amiyo undu ula utumite matakwata kindu ndini wa uya uwa ukui. Nima kwa sekana nima vikiete kwithia akuwa muno undu ula utumite matakwata akuwa aingi tatene. Nondu wa sheria sia COVID-19 serikali oisi megete miumu muno ukeza kwithia tuitonya ukua undu tinakua atene utonya kwithia kenda ngali tene na kwa abiria 36 oi kwa abiria 18 ambapo ni less wanamwene pa faida yao kwata. Okay, kaba mundu athowete shopping akatumania family yake na kendalia kwikata kwinuka mundu fea ni gwo munene mwingi yani. Kilungu kiki mwanye kiombanyo na kwetu kwa kuninye Angelina Mose kuma kauntini ya Mombasa. Enende kuya kangundo kauntini ya Masako nimeoteta kumana na ungei ula withitwe uikusiwa kwa ivinda iasa sokoni wa kathithia ma. Enende yumeasya vaye itambia ona imwe serikali ithitwe iyosa ona itina wa kwithiwa makonite livoti kwa maofisa ma usese kisioni kiu. Boni Mutisia ni watumbanisya livoti isu kwa uliku. Kungewa kana kwa semiyo nundumolo tunga akonima viasala na itina yu athukumi soko munini wa kathithia ma ulawi sabkaundini ya kangundo ni maendelea kulikwa niwia mwingi. Ni twithitwe na insecurity nesu ne ikuite kilungu kinene nundu twithitwe nduka itulwa na report cia twawa police station wisaithe ikwatiwa kwa utwikulia serikali iciondo tutono kwata security nzeo sokoni uitwa kathima na munombe ni tu request ona tukwate post sokoni wa kathima wisaithia ni twenda twinde ni olinzi sokoni wa kathima nundu kilebinda paithela mie yele kupateba tule andu makoli wa male yo wisaithia ona twika biashara mbingi nundu twikia kutulilwa lakini ila ona twakwata post ni tukwithwa na mande ona soko itu no kwende ya mbe. Amwe mailasimika kukua mioyo itina wasua kuthua maikia ungei. But for the last 3 years tukuangina mbemba iwona na mbite ba ngwa hii kila kindu mayo yanga kuangeno cha musi nondu sia koma ba onendie thia kindu tuna maitwe ningi tukamtha maindo ningi ukethia na tuisi twanthio tuikata patwe leki wa security light the mulika mwizi kitue tiki twayekiwa kitue chekiwa kuya kwa chief kitu vikiaba no ngiba akathithia man ni waemie kumini kwa utafadhali governor mutua tafadhali do something to us. Nini si no twiwana no tuona nuo we na power you nuo we kibila nuo mosumbe itula to sia hizi kwa do something to this. Alama mbinete kungewa measekana serikali ni selewa muno kwa saitambia ndo kumatethia. Tambe na to lilo no yo wasindu mingi muno sia ngalama mingi muno. Aju no kiene thia ingi kiguli kibunzi we amatio ni 90 report na newa etha nina nini vitawata nina ugo nendo lilwe na newa kanamba na nengiwa kanamba no kana yo bandu kanundu kia ina sasa uikangundo ina no kana yo bandu kan ko nyendi na thina wandu keno akwa akoto yenda security ekalia menda serikali vamona polisi mose itambia na kulika ndeni na kumanyani chao kila kiende ovamwen na kwika ukunikili ndeni wa maviasala mo na tukulia OCS ya kangundo atethia wia patuoneka kwimbo na patuo cia wiyo utuku na muthena nundu andu ala megala bama na kathia mana monangi me okredisi ndu ko mundu kala kathia mama na OCS na manenge wesu ila kwa nengo report ya bika tuyona atwe kwoswa na tukulia sikale yake kwimba isembea uyani ayo andu moka kangunda kana majio bisine maundu momoso na uito nundu twatabanyana twae makose wa atulaya makoso ili tumatwithi nani nundu twendea no thina kuwa andu mo sikale teje uyola wayo na momwe matongo imeaseka na uthosia wa nzuvi masane ma muthenya ovamwe na amwinka kwithwa matino ndu wa kwika nundu mwe ulowende na kuthothea uvungulu wa muo ovamwe na ungei isioni ii. Giripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma sokoni munini wa kathia ma ulawi kangundo nitawa Boni Mutisia.
Tuitiana na Boni Mutisia tukwatiania nake Onesmus Chalo valo kutwelesea kana tanze imwe ya kukele andu mamwika yu amwika kauntini ya Kitui ne maumia wetano kwa ndongo isio siumbanie ikundi mbingi sia amwika nikenda matonye kukwata mbesa ila inenga nawe ni serikali sia kutethesia mundu wa mwika. Mwika kumava kauntini ya Kitui ni makulia tongo imoko kwa tamba unakusevya ikundi ya andikithia ya amwika a nikenda kutethekana mbesa sia amwika ili tono matethia na kwiyukilia kimikalile mainena na kisesiki cha Mutongo TV ni maweta tamethi tumato kwata ilovia inundu maithi tumena ngwataneo na ila maonda ni usio makethwa na ngwatano nikenda makabikiana kutetheka ni ithita wana youth saingi no tui muno kutethwa lakini ukeza kwithia tuizenzi ila tutono tethwa sio kindu chambe ni ngukulia Mr. Chairperson na ethe batoneka tuizi vina baloguma lakini vina no wizi no kuoneka bandu wese kwithia no wa rotate enda county wese kwithia ni twa form groups sia kila sub area tuimeta sub county lakini sub areas wese kwithia nethia ni example ta pagi twi central nitwisineza twathi bakona ni kwa Kalondu pene gikundi fulani gebu nitwisineza twathea ba manyenyo ni pekingi tukitia bu twisineza twathi bakatyo tukitia kingi bu gikundi kethe registered na kenda mbese sio ka iteria gikundi kiba tondu pobene bina ndikuona undu individual tono nengo mbesa is impossible but when you are in group it's very easy to get those amount amwika amainena na kiseseki cha Mutongo TV ni maweta methi tumevinyikite muno ivindani na imenda atongoi amomo se matambi mametuki na kusevya ikundi ini kenda mambi kutetheka na ilovia isu nitwithitwe na issues mbingi wethe mundu na athukumia uya otamailite for example nyene ne mwini na nenda utuko umwe ngakona wathi ngenu ka 50,000 na kwa oyu na tata kusisia na siokie bodani family yakwa ona timbeani andu makwa mailie maishala melite kwikala nundu wathi wakwa no thauka letione lakini beke ndongwata watata sisia nitukwatite issues mbingi cia piracy nitukunitwe mbathi situ nikunitwe piracy beke ndu tukwata bo memory card ni cia tuminie oro na gano nacio kionga mia kila kindu oingi ni makulia serikali ya kaunti ya Kitui kumatwika na kukwata mbao ikundi nikenda kuolanga ukia ona kwithia amwika aingi matewe yani uingie huko ground at least uform hizo groups ziwe mingi ndio sasa hizi pesa ziweze kutusaidia siaje kuingia mifukoni ya watu sinaweza kuwa zinaingia mifukoni ya watu juu hatunja njipanga lakini tukinjipanga hii pesa yote itakuwa yetu kwa hivyo hiyo ndio naweza kusisitizia. Ngeripotia Mutongo TV kuma Kitui neto Onesmus Chalo. Tanzia imwe ya kwelia mawithi uloloko kauntini ya Makueni yu serikali ya kaunti isu yingwatanio na nzama ya magavana ni mavikia na kuambesya iseso ya uvandi wa mitimbe wa milioni ili iseso hii yuka kavina ka kauntini ya Makueni yende kuyumbanisya umbano monene wa serikali siya miti yuko na ula ukalanwa kauntini isu mwaini wa nyanya Caleb Chalo wa Mutunga nutumbanisya livoti isu ende Faith Makenzi wa Mutunga amikia wasia. Kaunti ya Makueni yingwatanio na nzama ya magavana niyendesye iseso ya kubanda miti milioni ili mewa umbano wa kila mwaka wa serikali sia mutiuko ula ukethi wa kaunti ni isu mwaini wa nyanya ni mwakani Minister mubeani wa serikali sia mutiuko Eugene Wamalwa ula wambesye iseso yu nuwetie kana umbano usu ukethi wa unengete uito maundu mawinduku wanzebe kwa kwa ilia mawithi ululuko na kuna lengo ambalo limefanya tuseme Makueni will be the best venue for the 7th Devolution Conference. Ni kwa sababu katika county zote 47 hii county yenu ya Makueni chini ya uongozi wa Governor Professor Kivutha Kibwana kwa mambo ya climate change ninyi ndio nambari 1. Kwa taifa la Kenya tulikuwa kati ya mataifa ya kwanza kuweza kupitisha sheria za climate change.
Iseso yila yitwaiwe mawikaloni ma andu alamethia wa mena mabata me mwanya musini wa wote yolotete kwa ilia mawithululuko vala ainene achathini kiu Minister mubiani wa serikali cia mutiuko Eugene Wamalwa wetie kana county imwe ni minite kwikia mawalanyo na ikasubia miao ya kulungana na ubinduku wa nzeve. Kati ya yale matayarisho tulikubaliana na COG ni kwamba tuweze kupanda miti 2,000,000. Sababu lile kongamano tutakuwa nalo la kitaifa la ugatuzi hapa kwenu litakuwa linalenga mambo ya climate change na kuangalia mambo ya climate action. Yale majanga tumekuwa tunapata, nimekuwa hapa Ukambani wakati tuna mafuriko. Nakumbuka tulikuwa hapa na Governor Kibwana, Governor Ngilu, na kuna sehemu ambayo watu walienda na maji, tukapoteza maisha ya watu kadhaa hapa Makueni County na kule Kitui wakati wa mafuriko. Na vile vile tumekuwa Ukambani wakati wa kiangazi. Tumekuwa na ukame hapa, na ukija Ukambani wakati wa ukame na wakati wa mvua, Governor Otichilo, they are like two different worlds. Nake Gavana wa Vihiga Wilberforce Otichilo ula ni wa mwene kibila wa nzama ya ubinduku wa nzeve nzamani ya magavana nunawetie kana kwena mawalanio maseo na meo ya kulungana na ubinduku wa nzeve ateo kila kitia lite ni kuyaniwa kwa meo na mawalanio asu. As a county, as a country, we have done very well. And I want to take this opportunity to thank the civil society who have played a very crucial role in the formulation of legal and policy frameworks for this country. Kenya is the only country in Africa that has all the legal frameworks that are required for climate change. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana nuwetie kana ute na meo na mawalanio asu vevata wa serikali nene ikabathia serikali cia kaunti ilobia cia kuyanisia meo na mawalanio makulungana na ubinduku wa nzeve. I think it is important, although we are doing the policies, we are doing the regulations, we are doing all those things. This issue of climate financing, I think it's a very important issue that we need to make counties approach finance to actually, even at the national level, to make provision for specific, even conditional grants, even in the new way they are going to be under the new policy, so that there is money set aside as seed money for counties to prosecute this agenda of climate change. Musumbi Uhuru Kenyatta niwe ubaniwe kubanda muti wa muthia kati wa miti ino milioni ile ibinda ya kubingwa umbano usu wa serikali cia mutiuko mwaini wa nyanya ni county nesu ya Makueni. Faith Mackenzie wa Mutunga, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Kalivo thini wa Vilingi ndonyo kampuni wa mikomokanili ula utongoetie wa Safaricom ni umiseli voti ya undu vya sala wo withitwe uile kuma ila wa corona walikile va Kenya mwaka muthelu. Safaricom ni yethiwe kana ni yethiwe na walanio we mwanya wa kutuma mbesa ngili umwe na kuthea vatendevi vala itambia isu ya tethise enende aingi. Kampuni yu nuwetie kana kwa mwaka usu umwe kuma corona yalika no sevete silingi bilioni maana ele na miongo 5.35. Ofisa munene wa Safaricom Peter Ndengwa ainena ni wavikia na kwitha ayasia ona kwithiwa manese lile maumo maingi kumana na corona. Ni manethiwe na ngwatanio nzio na ene iandamo ovamwe na makastoma mo. But perhaps the most impactful was facilitating reduced cash handling through a temporary zero rating of all transactions below 1,000. Over 1.7 billion transactions valued
at Kenya shillings 4.4 trillion were zero-rated during this period. Following return to charging on zero-rated M-Pesa transactions, we also reduced our M-Pesa tariffs by up to 45% for lower value transaction bands. We also made it easier for our customers to pay hospital bills by zero-rating pay bill costs to health facilities across the country. But our most critical support to our country was and remains ensuring network stability to keep the country connected. During this period, we accelerated network rollout specifically for 4G with over 1,000 new sites set up. We've seen a 40% growth in 4G devices on our network. This growth is driven primarily by accelerated 4G network investment and Lipa Mdogo Mdogo propositions, which supports our customers in acquiring entry-level smartphones by paying as little as Kenya shillings 20 a day. Our business has delivered on the higher end of the guidance range, generating solid returns to our shareholders. We've achieved an EBIT of Kenya shillings 96.16 billion, ahead of a Kenya shillings 91 to 94 billion guidance range. We continue with our strategic investment in our network, achieving a capex or investment of Kenya shillings 34.96 billion, in line with our guidance of 35 to 38 billion for the year. Our intention is to continue to drive smart investment aimed at delivering on our target coverage, enhanced customer experience, and business continuity in key performance indicators. The impact of our response to COVID-19 in zero-rating M-Pesa transactions weighed heavily on our performance. However, we saw gradual recovery in half two, with service revenue posting 4% year-over-year growth from a decline of 4.8% in half one. Karibu mutongoi mathauni nthini wa mathau ma kusindania gikombe cha EPL utukuni wa kwamukia umuthi timu wa Arsenal no vinge